Matod pa sa atong tubag sa Salmo, pagka hiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo Dios nga gamhanan. Mutuo mo o dili? Ningon ko diri, palabihon ko ang usa ka adlaw diha sa imong hawanan kaysa usa ka libo ka tuig didto sa laing dapit. Portig yung ninduta, usa ka adlaw versus usa ka libo. Niyahay may inyong palabihon, anha mo puyo sa balay sa Ginoo o dinhi sa kalibutan. Hilingay mong tupad ina. Gusto na kang mupuyo sa balay sa Ginoo? Ina. Labi na gyud sa nag-birthday na to karon atong ingnon unsa man, gusto na kang mupuyo sa balay sa Ginoo o gusto pa kag laing birthday? Ingon ni Rosbrad George nga ayaw sa pader kay daghan patag buhatonon. Atong sabton nga dunay duha ka lugar nga ang Ginoo present dinhi sa kalibutan ug didto sa langit. Nya dinhi sa kalibutan mao ni ang gitawag og temporaryong balay sa Ginoo. Ang katong langit mo na gito'y permanenteng balay sa Ginoo. Nya samtang ni ata aning temporaryo nga balay sa Ginoo nga mao ang kalibutan, mutipon pagpuyo nato ang iyas demonyo, ang mga gitawag og sagbot. Di ba na may tawag ito mga sagbot sa katilingban? Tipo nagpuyo nato dinhi. Lingay mong tupad. Yung naon sa mga sagbot ka o trigo. Kay mutipon biya sa nagsimba, mudungan sa nagsimba kanang mga sagbot. Mudungan, muliktor pa mga gani na usahay. Usahay, muwali sa nang kuan nga sagbot. Magtipon dinis kalibutan. Pero ang gustos Ginoo aron mahimo gitang tinuod nga trigo niya ma-qualified ta nga mosud ngadto sa gingharian sa langit, nga magpabilin tang trigo or maayong tao, taliwala or tipon kuyog sa mga buangong tao. Una nga karong adlaw na mantay rally sa divorce, against sa divorce, absolute divorce bill. Mag-rally man taron, prayer rally na siya. Pagpakita ba nga kamaon tatang mudawat og mga buangon sa tong kinabuhi, kay kana magong divorce moingon man gud na nga basta dili nakakauyon sa imong partner, murag na torture na ka, buwag gidayon. Buwag ba? Pero asa man ka mo buwag, asa man ka padong, nga ni ara mangyapon ka sa kalibutan, igbalhin nimo dito sa laing lugar, tuwa mangyapoy buangon dito. Di ba? Nagtuod ay kag makaikyas ka ng buangon, maingon ka, I will find the right one. Wagi right one. Everyone has right and left. Di ba? I have two hands. Sa tanang the left and the right. Gina. Nya mo ato na sa kaspikas, ngita na sa kag the right person. Wa lagi right person nga totally right kay dinhi lagi sa kalibutan magkuyog gid na ang wheat og ang weeds, ang buutan og ang buangon. Og ang pinakanindot nga buhaton matud pa diri sa tag-iya sa uma nga mao ang Ginoo, insya pasagding magtubo og dungan sila. Tubo bagdungan. Kay kanang trigo, kanang buutan nga tao, mamunga man na siya nindot. Mamunga man gina siya nindot. Ang kanang dautan mubunga man sa na siya dautan. Inikabot na ko daw sa ting-ani. Ang samning ting-ani.
Kanusam ng hukom. Inig kamatay. Inig kamatay na nato, muatubang na taghukom, adto dito ang separation. Na, sige, lingian sa imong tupad. Ing namurag hapit naman ka aniha. Ing na kano, nahapit naman tingali ka aniha. So gamay na lang pailom, no? Hapit naman ka aniha. Magbuwag ra ta dito. Magbuwag ra gid ta. Kamo mga banag asawa o ang imong bana buangon or imong asawa buangon, ay so tipon lang ana, for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer. Total, inig death until death raman. Di ba? Until death, kung sa'y sumpay, do us part. O kana, mauna to'y parting kapaita sa paderno, mabuhi tas kalibutan, unya, ingon ana, kabati atong kinabuhi, murutag martir. Uy, I have the right to be happy. Don't worry. Kay matod pas atong tubag sa Salmo, o masud lang itag langit katong permanent nga balay sa Ginoo, ang usa ka adlaw didto equivalent og 1,000 years dinhi. Ang usa ka adlaw didto ba? Nya, dinhi sa kalibutan makaabot ay kag 1,000 years. Ha? Sa to pa kanang imong kuan, kanang imong pila ra edad nimo ikamatay, mga labing taas tingali 90 kana mo nay kumo na to, di na magani ka kailag tao ana ini ka 90 na nimo usahay ana awan na sa kakailag kinsay maayo kinsay dautan nga limot nga kas imongan ana onya kanang 90 ka tuig i-fraction na nimo sa 1,000 years pila ra man na mga di sana siya 9%, no? Murag 9% or lagi 9% lagi. Pariha mo dito pulos-pulos sa tabugo aning mat. Sige, 9%. Mupuyo ka og maximum 9% na nagkuyog-kuyog ang kasakit og ang kalipay. 9%. Nya ibutang dayon ka adtong lugar nga 100% pulos kalipay in eternity. Uy, ayaw na lang sa reklamo aning ko ano kaning 9% nga kasakit. Di ba? Aw di man sa lunlon kasakit kanang imong bana manamparos na nimo og imo lagi nang agwantahon ikaugma na mo hapuhap man sa imong naong. Ana, siguro mga sunod na sad buwan tamparoso na sad ka ana. Niya human hapo-hapo na sad ka kanang imong asawa nga magsigigyaw-yaw animal kay naong og imo lang ginang tutok-tutukan mulumoy raman sad na mo paraig-paraig naman sad na nimo dangtag mga pila ka oras pila ka adlaw na tinukhangay na sad mo nya ini human ana ngisog na sana ana ana lang gud agwanta lang total mamatay raman gid na anihon raman gid na hasta sad ikaw, anihon raman ka, nga inigani na, ato adito ang final separation. Till death, do us part. Sige, lingya imong tupad. Ing na maghuwat ragyod ko mga matay ta. Sige na. Ing na maghuwat ragyod ko nga mga matay ta. Ana. Di na ko, ayaw na pangandoy nga mausab pa na siya. Pagbuhat lag maayo. Muna si Propeta Jeremias, gipatindog dito matud pas unang pagbasa gipatindog dito sa templo ug nagsige ra gisig ingon usba ang inyong binuhatan ihunong na ng inyong pagkakawatan inyong pagkabakakon inyong pagkamananapaw ang inyong pagdaog-daog sa mga kaning mga ubos ba mga byuda mga ilo ug mga kaning mga dumuduong mga strangers. Dinis atong nasod karon na man kitay ma-identify nga injustices. Naidaghan oy, daghan kay injustices. Ang atong mga leaders may lang isog kayo nga mogamit sa balaod basta kontra nila. Pero ila ganing kauban
Jesus, way balaod, oy. Way balaod, way balaod. Pirming good, pirming good. Pero ila na ganing kontra, bisag nagtinarong usahay, pirming bad, pirming bad. Dili ra na dinis atong nasod, apil na sad ngadtos laing nasod. Doay gitingali ginagmay lang ila dito usahay kaysa ato, nasay mo labaw usahay. Pero mao gina ang nature's kalibutan. O bisan ganig dinha nimo, ikaw ba karong galing ko diha. Ngano man di ay pulos gyud ka good? Ha? Kada gyud 24/7 good gyud ka? Ako di jud ko moangko nana. Usay maglagot bi ako nako. Maglagot ko. Bisan gani si San Pablo naglagot niya siya na ako'y hunahunaon nga maayo, lain akong gibuhat. Muna maglagot siya niya. O bisag ka mo, sige magin mong simba din bisag ka na pang pinakatawgo na to, pinakahuli nga tao din sa kalibutan, kahibaw na siya nga naagi na siya'y evil. Nga maglagot ka usahay ni mo, nga no mangyud nga matintal magyud ko aning salaan ni. No? Nya, kasabaan pagyud ka tungod sa imong sala. Sawayon pagyud ka tungod sa imong sala. Nya, ikaw naglagot na sa kang daan nimo. Inana man na. Pero mao na gitudloan tas Ginoo, relax lang. Pasaylua ang imong kaugalingon aron ka mausag kang mopasaylo sa imong isig katao. Inigtan-aw nimo sa imong bana na nagsigig inom, moingon rasad ka, iya gid ang kahuyangan. Popariha rasad mi, ako do na sa koy ako kining sigig pangiskis kilay. Ako sa ning kahuyangan. No, di ba? Kahuyangan mo sa nimo, ano sige magkakis-kis na imong kilay kuno be. Sakto ka ng buhata sa matas Ginoo, makalipay ka na sa Ginoo. Nya di man jud ka kapugong kay mura magdili naka-relax nga mulakaw nga di gina makiskisan ang kilay nga nanubo na pagbalik. O di kahuyangan sa nimo, nga di jud ka kadawat ana. Sige kag pakolor ana imong buhok, sige pa sumpay-sumpay na imong kuko pa, limpyo-limpyo. Kay mura jud kag insecure kaayo nga nigtan-aw nimo wa gyud sa tawag ana manicure ba na? Amo sa nang imong bana, di gid siya ka sustainer nga dili siya ka adtos tarian, dili siya ka kainom anang kulapo, red horse, nya imong yaw-yawan. Ayaw na lang. Na lang papariha sad mi. Pero sige lang yung storya, sige lang yung buhat og maayo kay do naman sa usahay nga ang sagbot ang taong dautan mahimong maayo. Tungod sa atong pagsigig maayo, gabuhat ag maayo, usahay matakdan ang mga dautan, mahimo silang buotan. Nasa usahay nga ang buotan ug di magmatngon, matakdan sad sa dautan. So in human situation, dili ta pareha sa sagbot o sa trigo nga kuha na gina sila, sagbot na gina, trigo ra gina. Pero sa atong human situation, dunay usahay nga ang good person mahimong bad, mahimo sang good ang mga bad persons. Si San Pablo usa na ni ana, he was very bad, evil, pero nahimong nindot kayo. Si San Agustin mausad o daghan pa. Naasay mga buutan nga nahimong buang sama ni Judas. Si Judas buutan ka ito, nibiya gito sila kuyog ni Hesus, pero ni-ending sad siya nga gibudhian niya si Hesus. Buutan kaayo si Herodes ngadto ni Juan nga magbubunyag. Iya tinuod nga gipriso pero di gid niya ipapatay, pero at the end giputlan gid niya liog si Juan nga magbubunyag. Tama na. Kana sang imong bana karon buotan na, ayaw pagdahom. Kay way siguro sunod mga semana or sunod tuig mahinganghaw niya ka ni gawas ng kabuang. Di ba? Kana sa imong asawa nga buotan kay gnaom ay kumpiyansa na anay kabuang. Karon unsa metong buhaton to strike the balance, magpasayloay ta, maghigugmaay,
magdinawatay hangtod sa kamatayon. Kana. Kung nakasaa ka, pasayloon ti ka. Kung buutan ka, tabangan ti ka. Ana. Kung nagkinahanglan ka nako, tagaan ti ka sa akong panabang. Parehagod karon god, ngano man di ang tanan ding naminaw nako, mopalit gid eg slot. Ha? Mopalit? Dili oy, kay og mopalit pa ang tanan nga naminaw. Average kunig 1 million ang maminaw nato kada adlaw. Og mamalit nag slot kaning atong SBF dag 500 pesos nya 1,000 ang atong kaning asa ni MMHD. Aporte ng huruta ay usa lang ka click hurot. Pero mo lagi na nagkuyo gihapon sa naminaw nako aning atong wali, nagkuyo gihapon ang trigo ug ang sagbot. Pero dunay usahay nga di gyud muhatag, pero moabot yung panahon nga moingon, pader, nakonsensya ko nimo da, palit kog slot. Nya na sa daghang kasigig palit na tog slot sa una nga wa na gid ni palit karon. Unsa man na sila, nahimo silang weeds? Posible. Kana bang moingon ka, sige palit, sige palit, daghan ko palit, di man na muhunog baligyag slot na padersyano. Sige palit, wa mapuli. Ana, hawa na evil na ka. Nihunong naman ka og higugma simbahan. Nihunong naman kag palit. Basig na evil na kakaron. Nya ini kasakit na sad nimo, ini kahimo ikahitabo na sad nga murag nana sa kay panginahanglan, palit kog slot, yawat in town maluyoy Ginoo nato. Basig na himo na sad kang wheat ana. Pero kanindot unta consistent ta nga wheat or maayo. Consistent ta nga mahigugman sa Ginoo, mahigugman ining simbahan og sa katawhan nga gihigugmas Ginoo. Mao na ningon si propeta Jeremias, hunungan na ang inyong mga dautan nga mga buhat. Ang paghigugma sa mga butang sa kalibutan sa maanang kwarta nga di gid nato itabang sa uban kay para gi sa tong kaugalingon, maunay tuburan sa tanang mga kadautan. Mahimo kita ni ana nga sagbot. Pero ang paggamit sa tanan na anato labi ng kwarta para itabang sa uban, mahimo gitang trigo og hipuson ta dito sa kamalig sa langit apan kung magpabilin tang sagbot bugkuson ta og iiksa ngadto sa nagdilaab nga kalayo sa impierno. Motuo man ta anig sa dili, ato na ng choice. Pero giklaro na pagsultis Ginoo, ang Ginoo nga dili bakakon, ang Ginoo nga matinud-anon. Ang mahal nga Birhen Maria, ang iya ragyong prinsipyo, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong.